Sigoqa uhambo lokugubha uvuko lwenkosi uJesu Kristu nokuthululwa kaMoya oNgcwele kubafundi bakhe. Inkonzo ke iyaqala ekhasini 104 encwadini zomthandazo. Haleluya, uKristu uvukile. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Mawubongwe uThixo uyise unyana noMoya oNgcwele. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekuchilekeni kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula ingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumulela ngoMoya wakho oNgcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo ngaye uKristu inkosi yethu. Amen. Nkosi yiba nenceba, Kristu yiba nenceba, Nkosi yiba nenceba. Wathi uYesu yizani kumnonke nina nibalalekayo nisindwayo ngumthwalo ndoninika ukuphumla. Lithembekile ilizwi eli lifanele ukwamukelwa konke elokuba uKristu weza ehlabathini ukuba asindise aboni. Masivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale elithandweni nasetholweni nabamelwane bethu. Masithandaze sikanye sithi, Thixo ongamandla onke, bawo wethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sibonile ngecala lethu ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangakho esithe asakwenza. Ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenza ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke, oxelela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu anikhulule kuzo, aniqinise anomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ngomhla wePentekoste wathumela kubafundi uMoya wakho oNgcwele, unomoya ovela ezulwini nelwini ezingumlilo. Phefumulela inhliziyo zethu zivuthe ngovuyo lwakhe namandla, usithumele sibe ngamandla
namangqina ommangaliso wothando lwakho ngoYesu Kristu inkosi yethu ohleliye lawula nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangona phakade. Amen. Ivangeli, ukufundwa kwevangeli lanamuhla. Ake nilalele indaba enhle ngokulotshwa kukaJohn chapter 20 siqala kuverse 19 sigcine kuverse 23. Kwathi ke kusihlwa ngalolo suku olokuqala evikini, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda. uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi. Base bethokoza abafundi beyibona inkosi. Khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kini. Njengoba uBaba engithumile mina, nami ngiyanithuma mina. Kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha, wathi kubo, yamukelani umoya ongcwele. Enibathethelela izono zabo bathethelele, enibabamba ngazo babanjiwe. Ivangeli likaKristu leli. Egameni likaNkulunkulu uyisene nodana nomoya oyingcwele. Namhla sigoka uhambo lokugubha uvuko lwenkosi yethu uJesu Kristu nokuthululwa kamoya oyingcwele kubafundi bakaJesu njengoba ngishilo bazalwane ekuqaleni kwenkonzo. Ngiyafisa ke ukuba sibheke evangeli lanamuhla sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kuJohn chapter 20 verses 19 to 23. Ivangeli lithi kwakuntambama ngelanga lokuqala leviki, ilanga lokukhonza ngokwezibalo. Ngenye indlela kwakulisonto, ingathi kwehla umoya oyingcwele. Ngokumlando ke siyazi ukuthi ibandla lamakatholika yilo elashintsha isabatha, Saturday, ukuba kukhonzwe ngesonto, kodwa ke asikho lapho namuhla. Lithi izwi abafundi babe ndawonye, iminyango ivaliwe ngoba lesaba abaJuda kuverse 19. Ingathi kwakuyiso lesisikhathi sezwe elimisiwe ngenxa yokwesaba ukuveke COVID-19 pandemic. Kuthe besazivalele besaba abafundi uJesu wathi mmevu. Bambona esemi phakathi kwabo esethi, ukuthula makube nani. Abafundi lithi izwi bajabula kakhulu nxa bebona inkosi. Namasoke lesikhathi sokwesaba ezweni esiphila kulo, lesikhathi sendlala ezweni esiphila kulo, isikhathi sokugula nokufa ezweni, uJesu ulethe injabulo nokuthula. Uma ebanika lokuthula uthi kubo, njengoba noBaba engithumile mina nami ngiyathuma nina, kuverse 21 kuleli vangeli lanamhlanje. Kwathi kuba esho njalo wabaphephetha wathi kubo, yamukelani umoya oyingcwele, verse 22. Njengesethembiso sasithenjiswe ibandla sase siqala sifezekwa kubafundi uqala esasithi esibhalwe lapha ezenzweni 1 verse 8, kodwa nina nizakwemukeliswa amandla
nxa umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Umoya ongcwele unika amandla okufakaza ngoJesu. Umoya oyingcwele uqubula indumiso ngaphakathi komuntu. Umoya oyingcwele uletha ubunye ebandleni emphakathini nasezweni. Buka nje ngalesikhathi umhlaba wonke ubheke into eyodwa, ubunye emhlabeni, hayi ezweni lakithi kuphela kodwa emhlabeni wonke. Uletha ufukufuku lokwandisa umbuso kaNkulunkulu. Uvulela izipho zikamoya. uNkulunkulu uyasethemba ngomsebenzi owawuzokwenziwa indodana yakhe emhlabeni. Sethenjiwe bazalwane ngendlela athi sinikwe ibaiting ukuba siqhubeke la egcine khona uJesu Kristu. uNkulunkulu uyasethemba ngomsebenzi owawuzokwenziwa indodana yakhe lapha emhlabeni. Ukuqhuba ukuthunywa nokuhambisa izindaba ezinhle. Lokuthunywa besekelwe emavangelini eBhayibhelini njengoba ethi uLuka chapter 19 verse 10 ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Aphinde athi uMateyu chapter 20 verse 28 njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabanini. Indodana yomuntu ize ukufuna, ize ukuhlenga, ize nokuzosikhonza. Ngasekugcineni komsebenzi uJesu ayezowenza emhlabeni uthuma abafundi bakhe ngokuthi njengoba uBaba engithumile mina nami ngiyanithuma nina, ngakho-ke yemukelani umoya ongcwele. Bathunywa banikwa amandla okwenza umsebenzi. uNkulunkulu mayisithuma akasithumi nje asiyekelele, usithuma bese elandelisa ukuthi asigcwalise ngamandla okwenza umsebenzi. Nanamhla-ke lawo mandla asekhona, nezipho zikamoya ongcwele zisekhona. Lobu kuthunywa bokufuna, lobu kuthunywa bokuhlenga, lobu kuthunywa bungokukhonza, bunikwe ibandla lanamuhla. Ibandla likhonela lokho ukuba lifune okulahlekile, ukuba lihlenge nokuba liqhube umsebenzi wokukhonza emhlabeni, ebandleni nasezweni lonke. Nakhona-ke lapha kulesifundampristi sase-Woodlands, St. Eldreda and St. Stephen, kumele kube yibandla elifuna labo abalahlekileyo noma abadukileyo. uJesu ufuna izinqindi, labo abazinqindi abasoleyo. Ufuna abadobi njengoba afuna oMateyu. Ufuna abadayisi ngomzimba. Ufuna abathelisi. Wake waxoxa indaba yomelusi owashiya izimvu ezingu-99 kweziyikhulu eyofuna eyodwa ilahlekileyo. uJesu ufuna ibandla lakhe ukuba lihlenge ababhubhayo. Akezanga ukuzokwahlulela kodwa ukuzokuhlenga umhlaba. Siyakuthola lokho kuJohane, umvangeli uJohane chapter 3 verse 16. Okugcina usibizele ukuba sizokhonza, hayi ukhonzo. uJesu wanikela ngeyakhe impilo, ngakho-ke nathi masifise ukunikela ngeyethu. uJesu akazange akhuthalele ukuba kukhathalelwe yena
kodwa wayekhathelele ukubusisa abanye, ukuphilisa abanye, ukubathanda nokubathinta ngezindlela eziningi. Njengoba ke uBaba engithumile, nami ngiyanithuma egameni likaNkulunkulu Uyise neNdodana noMoya oNgcwele. Amen. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi inye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni. uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso luvela kolukhanyiso. uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise, zonke izinto zenziwe ngaye. Ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu, wehla ezulwini, ngamandla kaMoya oNgcwele wazalwa intombi uMaria, waba ngumntu. Ngenxa yethu abathile emnqamlezweni ngemihla kaPontiyu Pilato, weva ubunzima, wafa wangcwatywa, ngomhla wesithathu wavuka ngokwesibhalo, wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kukayise, wobuye sebuqaqawulini, eza kugweba abahleliyo nabafileyo. Ubukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele, iNkosi uMdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana. Wathetha ngabaprofite, siyakholwa kwikerike enye, engcwele katolika labapostile. Sivuma ubhaptizo olunye, lokuxolelwa kwezono, sijonge nokuvuka kwabafileyo, nobomi bephakadelizayo. Amen. Likayise nelentodana nelikaMoya Oyingcwele. Amen. Baba wethu osezulwini, nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu, sibonga ukugcinwa nokulondolozwa esandleni sakho esinamandla. Uyasihlenga njalo, uyabahlenga nabaphephela kuwe. Bona Nkulunkulu wethu izwi lethu. Nkulunkulu usindise nalabo abahaqwe igciwane le-COVID. Ubheke kakhulu nalabo ababanakelayo ezibhedlela zonke abakuzo. Baphe amandla okuqhubeka njalo ngokwenza umsebenzi wakho beholwa nguwe. Bheka nebandla lakithi, sikhulekela ababhishophi, abafundisi nabaholi bonke bebandla. Qhubeka ubaphe ukuhola ngobuqotho ibandla lakho, bakwazi wena njalo unguThixo. Busisa njalo nezinceku nezincekukazi zakho emhlabeni wonke. We pray for the body of Christ in our community and around the world.
Konke lokhu sikucela ngaye uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Inkonzo ke iyaqhubeka ekhasini 116 ukubusisa ama-elements kanye nokwamukela ngokomoya. Just join me as we continue with the service. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinesonka esisinikelayo. Isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe izandla zomuntu, kuthi esisonka sobomi. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini esinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu, kuthi le ndebe yindebe yosindiso. Inkonzo ke iyaqhubeka yokubusisa nokwamukela ngokomoya. Inkosi ikufuphi kubo bonke abazibikayo kuye. Zolani ke ngoko nazi kuba mina ndinguThixo. Thixo ongamandla onke ongunaphakade, sisondela kwisakramente yokuphela kwenyana wakho ozelweyo, inkosi yethu uYesu Kristu. Singabafayo siza egqirheni lobomi, singcolile siza emthonjeni wenceba, sizimfama siza enkazimulweni engunaphakade, siswele siza enkosini yezulu nomhlaba, siza kukumkani wozuko. Hlanganyela ke nami ukumema uJesu, ukhumbula ukuthi ukufele nami wangifela, uchitheke igazi, wafa nomzimba wakhe ufela thina. Isho kanye nami ukuthi ngena enhlizweni yami Nkosi Jesu, ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Amen. Ngokuba ingunaphakade inceba yayo. Thixo ongamandla onke waphakade, siyakubulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele, umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu.
nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholo. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo obubudlelane bungcwele, size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho. Ngaye uYesu Kristu, inkosi yethu ohleli elawula kunye nawe nomoya oyingcwele. Emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Bawo ongamandla onke, sizinikela kuwe, sibe lidini eliphilileyo. Sikuye uYesu Kristu inkosi yethu, sithumele kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele, ukuba siphilele sisebenzele ukubonga nokudumisa ibatyazwe ngawe. Amen. Uxolo lukaThixo oligqitha konke ukuqonda, malugcine inhliziyo zenu nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke, uyise nonyana nomoya oyingcwele, ibe phakathi kwenu ihlale nani ngonaphakade. Amen. Amen. Phumani ngoxolo, niyithande niyikhonze inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni likaKristu. Amen. Haleluya, haleluya.